ada ingat bekas bangkai sabida lagi tinggalan orang bahagia. Nawaya ini pulang ku baiki, alatnya ku tukarkan kerbasa antasari. Harganya murah kawa ditawar lagi, diberi balampu kesan panah karata, diberi baluncing pemburu kanak-kanak, diberi balapak. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, mana Acil Misna, adakah lagi sidin masih nang da kumpulan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan, pinanya Acil Misna beparak buai supan. Baik lawan pian kami hendak manakuni, pian tuh di rumah masihlah ada lagi. Acil ada lagi, tapi masih di kandangan belum kesini. Semalam kita ada acara selamatan kabupaten. Tampulu bapaknya kadat datang, Acil wani aja duduk di panggung. Kalau sudah datang ulun takutan jua, halusidin marangut kada diberi jatah malam. Jadi Bang Acil ada memadahakan, ujar wani ibu lawan ulun besa sahutan. Karena nang laki ujar masih di kandangan, jadi lawan ibu sakadar memadahakan. Tadi nang buai sidin lawan ulun memadahakan, amun ada lagi ujar nang kada wani jua besa sahutan. Kalau malam ini kada diberi jatah sidin jua takutan. Lalu lawan pian sakadar ulun takuni, apabila rajin malam pian membunuh Yahudi. Kikira ngitung malam sanggup berapa kali. Sudah Tuhan, biar Tuhan tapi ujar togol, asal kada tahu tang itu harap benar. Terima kasih ading pamadihinan memberi kesempatan kesan Acil ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Acil permisi, terima kasih banyak. Jadi Acilnya setumat menyautakan, sekalinya bulik bidin beri rilen. Lalu lawan ibu binanya Acil Misna kada mangget diiyakan, makanya tuh yat sidin bebulik rasa sopan. Jadi bang mikrofon amang pulang menyautakan, jadi menyahut hadangi holopian. Bilanya menyahut kita sampai kamarian, istilah pangkata pian tuan rumah di sini pangantinan. Jadi lawan bang amang nang sebelah kiri, sebelum bang menyahut tepuk tangan sekali lagi, sekali lagi. Aku ada ingat bekas bangkai sabida lagi tinggalan orang bahagia. Nawaya ini pulang ku baiki, alatnya ku tukarkan kerbasa antasari. Harganya murah kawa ditawar lagi, diberi balampu kesan panah karata, diberi baluncing pemburu kanak-kanak, diberi balapak kesan membuat awak. Lamun inya sudah agak nyaman membuat ganda. Jadi bang ulun mangai nang menyahuti, nang apa ujar pian ulun kada mengerti. Sekali tapi ya nang jauh kata-katanya. Jadi bang ulun nang menyahuti, padahal jerpian tadi belum ulun mengerti. Nang jelasnya pian terima kasih.
banyak Pak sudah menyahote. Jadi mudahan pian sehat setiap hari, mudahan Bang pian dilancarkan rezeki, mudahan juga pian selalu dilindungi, mudahan selamatan hidup sampai ke mati, sampai ke mati. Jadi bang kami madihin melanjutkan, madihin nang pemula sakadar besar sapaan, sakadar wanpian kami nang perkenalan. Pada hari ini pabilanya bang kami buai itu diundang, pasti bemadihin kami ada menampilkan. Lalu nang tak lupa ulun nang bemadihin hari ini melanjutkan. Lalu nang tak lupa ulun membawa pian sabarataan, istilah tukang kata menghimbau sabarataan. Tampolo kita hari ini bertemuan, alangkah baiknya gesan tukang antin hibji dan hikmah kita mendoakan. Tampolo bang kita masih banyak tak kumpulan, tampolo bang antin juga ada di Palaminan. Jadi gesan bang antin kita mendoakan, bila pian mendengar doa ulun ucapkan, dimana begana amin akan sabarataan. Jadi nih bang doa ulun mulai akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tuh bang antin pian nang laki binian hibji dan hikmah bang antinnya bang aran. Mudahan tuh bang antin panjang umur sehat badan, sehatnya bang antin di jalan ketaatan, sehatnya bang antin dikuatkan iman. Mudahan bang antin rezeki dilancarkan, segala usaha diberi keberkahan. Mudahan bang antin selalu dalam lindungan, mudahan bang antin nang apa ada hajat biar dikabulkan. Mudahan bang antin selalu dalam lindungan, mudahan bang antin pian rohoi rahayu beda dua tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan bang antin selalu salamatan, dunia wan akhirat tak akan terpisahkan, tak terpisahkan. Jadi madihin kami nang melanjuti kepada bapak ibu berataan nang di sini. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan, madihin nang pemula kami mengenalkan, istilah bang kata ini nang lawan pian kita nang berkenalan. Ujar orang beheri tak kenal maka tak sayang, makanya nang pemula kami nang sakadar lawan pian menghimbaukan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, lawan ibu-ibu nang hibak sati kapan. Mudahan Tuhan pian berataan salamatan, mudahan berataan selalu dalam lindungan, mudahan nang di jalan Tuhan pian salamatan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu-ibu nang hendak manyu berang, bila hendak manyu berang lihat ibu jalan. Lalu nang tak lupa sedikit nang menyapa unu nang lawan pian, lawan tobang kakak nang bakar rudung hirang, nang pian besalawar hari ini saruan liwar bungas benar nang kaya bisa sabian. Selamat berjumpa lawan kami bertemuan, lawan umanya nang bebeju habuk tuyat saikungan. Kami nang tak lupa lawan pian mau ucapkan, selamat berjumpa lawan kami berdapatan. Pinanya tuh bang pian itu dua berenak tak jauh nang saruan. Mudahan bang bulik pian nang salamatan, nang itu anak pian mahirip bisa sabian. Sudahkah belaki atau masih bujangan? Bila inya bujang kami nang tidak lupa lawan inya mendoakan,
mudahan tobang jodoh lakas mendapatkan. Bila pian hendak ini wan bulan kami banyak lagi nang bujangan. Istilah bang kata hanya nang bertiga nang sudah berbinian. Lalu lawan kakak nang ada di Sumberang nang bebeju hirang pinanya masih bujang tuyat belum belakian. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan mudahan kak lafian lakas nang belaki. Bila hendak lakas pilih nang Tuhan kami beretaan bujang lagi. Bila hendak buruk ada nang di belakang niat wahyu di ngarane. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan pian hari ini saberetaan. Jadi lawan pian cukup kami doakan mudahan beretaan panjang umur sehat badan. Nang bilain waktu kawa pulang berdepatan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan kepada ibu bapak pian nang tak kumpulan. Ulun nang mandihin ini nang pamulaan. Istilah tobang kata sakadar besa sapaan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan pinanya bang ibu nang berdua berenak sudah nang hendak belikan. Mudahan tulah pian salamatan beretaan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan ibu bapak pian saberetaan atau amang-amang di sini tak kumpulan atau abang-abang nang ada berdua pian sebelah kanan nang pian berduduk nang berdisap kami dalam salawar bergentaran. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan selamat bertemu bang lasam beretaan. Sebelum mandihin kami kaina bertahan kami hendak sedikit ada nang permintaan. Lawan tuan rumah nang sudah mau undang walaupun sudah banyak lawan nang jua wadai banyak di antari pian. Adakah kipas angin lagi di rumah berisian. Maklum kita panggung ada nang bakarina pian mau lakan. Nang ini andaknya buai di pinggir jalan. Lalu hawa panas tuyat nang berbujuran. Bila ada kipas angin berisian barangai bangsa puting kasini diantarakan. Lalu nang tak lupa kami melanjutkan pinanya bermadihin buai nang pamulaan. Kita nang tak lupa berdoa beretaan. Sebelum berdoa ulun memulai akan alangkah nang baiknya sekali lagi tepuk tangan. Tepuk jadi tak lupa ulun nang mau ucapi sebelum bermadihin ulun kaina berhenti madihin nang pemula kami nang kadelawas pastinya memulai. Lalu nang tak lupa sekadar mau ucapi ini ada requestan bubuhan pian sini. Lalu lalak lupa ulun nang menyapai lawan tobang paman nang ini ngarannya ujar Muhammad Fadli. Jadi lawan pian tak lupa ulun sapai lawan tubang abang nangaran Muhammad Fadli. Ini ada tulisan beluk hari ini. Lalu lawan pian bangai nang tidak lupa kami doakan pasti mudahan paman pian nangaran Muhammad Fadli. Mudahan bang pian pulang cepat bebini kaina pini pian dapat nang bujang lagi. Lalu nang tak lupa kami nang mau ucapi mudahan tu sempian nangaran Muhammad Fadli. Mudahan selalu sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki nyaman tu bangai pian pulang nang lakas bebini. Lakas bebini terima kasih kami mau ucapakan mangkat kipas angin kada melihat wan jalan. Lalu tak lupa banyak meminta maaf pastinya lawan pian.
Terima kasih banyak lawan kai kukiah hirang. Mudahan Bang Pian panjang umur sehat badan. Mudahan Bang Pian selalu dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan sebelum madihin pemula nang bertahan. Alangkah nang baiknya berdoa sobertaan. Bila ulun berdoa amin akan Tuhan Pian. Lalu nang tak lupa ulun memulai akan bila kawan berdoa amin akan bertahan. Lawan ibu-ibu nang ada di Suberang atau acil paman kita nang tak kumpulan atau nang di jalan nang lalu buhan pian. Bila ulun berdoa ini nang kita doa jasan sabertaan makin banyak beramin insyaallah doa cepat dikabulkan. Lalu nih bang doa ulun memulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan bertaat kita nang panjang umur bertaat sehat. Sehatnya kita sehat nang walafiat dan sehatnya kita sehat di jalan taat. Jiwa sehat kita iman ditambah kuat. Mudahan rezeki bertaat meningkat. Segala usaha mudahan tuh berberkat. Mudahan bertaat kita nang kabul hajat. Nang mana nang bujang mudahan lebih dicapat. Lalu nang tak lupa kami langsung berdoa dimulai salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan bertaat kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bertaat baik buai selamat mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat. Langkah akhirat jadi madihin kami melanjutkan wan paman udung-udung mudahan kian salamatan. Lalu nang tak lupa kami meneruskan mungkin nang pemula sadang kami bersatu satu mat nang bertahan. Lawan ibu-ibu nang hanyar datangan pastinya tak lupa kami mau ucapakan itu nang lawan pian gue nang selamat datang. Lalu nang tak lupa terakhir menyapa pian lawan acil nang bebeju ungu nang pian di Suberang. Acil bungas ulun menyapa pian. Tadi ini Bang Dul membisiki sebelah kanan. Adakah ujar acil nang sampian belok nang kada belagian. Lalu nang tak lupa ulun nang mamat bae. Nang ini Bang Dul bujur sudah bebini. Cuman nang dengar haber jar hendak menambahi. Bini nang di rumah ada tapi memberi. Jadi lawan pian bertaat nang di sini. Kalau ada nang belok kaina hendak belagi. Kawa ai Bang pian langsung aja nang kamari. Istilah bang kata mintai nomor HP. Lalu nang tak lupa ulun nang ucapi. Pinanya di Suberang belok sakon ini. Cuman bila ini pian nang kada belagi. Belas nang bujur Bang Dul lawan pian kada higi. Karena ujung tuha pian kada menyanggupi. Hari ini kawin jujira malam senayan. Bang Dul nang langsung mati. Karena nang tak isap sosok ada luasa lagi. Lalu tak lupa kami meneruskan jadi nang bemadihin sakadar berkejayaan. Lawan bapak ibu di sini nang samuaan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan madihin nang pemula kami membawa akad. Kaina bemadihin insyaallah disambung pulang. Cuma nang imbah ini kami nang salawatan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan hendak memaja pantun satu mat nang pamulaan. Apabila jerujuk tadi daun imampai ada paikat laki ini dadayan kain. Apabila jodoh
hari ini sampai menjelang ini hari pengantin. Si 45 itu kuriding bata, ada bata sabila andaknya dihingga kaja. Lalu bertaan kita langsung berdoa, mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Lalu terakhir ulun mau ucapkan salah nang lawan hilap mohon dimaafkan. Terima kasih banyak kepada tuan rumah nang sudah mengundang, karena Bang Benyo lawan juga wadai terakhir kipas angin sudah disediakan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan nih acara kita dilancarkan, mudahan nih acara diberi keberkahan, keberkahan. Jadi mandiin ulun mana rusakan, mungkin sampai di sini satu matang bentahan. Kaina ibah ini disambung nang salawatan, lawan ibu-ibu pian saberetaan, salah nang lawan hilap mohon dimaafkan. Ada itu ibu nang bebeju ungu tako hingkan nobian, kalau sidin belok bangai kade bertekian. Lalu nang tak lupa ulun mau cobakan, ujur ada belok nang ampah ke belakang. Ada kawan Bang Dul buai nang hari ini, sidin buai kenal awak sidin berisi. Ujur batalian ada berlian memberi, lalu nang tak lupa sakadar mama dehi, jangan itu berlian sidin din kadang kawan nukar gigi. Lalu mandiin buai ulun berhenti, lalu minta rela lawan pian hari ini. Kaina bermandiin insyaallah disambung lagi. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan, ini nang terakhir pantun nang panutupan. Bila kite-kite nang itu manjuri landak, ada nang kura-kura andaknya di berumahan. Kami permisi, kami hendak bermandak, terbang kami satu matang bertahan. Lalu terakhir kami mau ucapkan wassalamualaikum minta rela bertaat ilahi. Terbang bersatu suara berdengar, Sallallahu Nabi Muhammad. Allah sallallahu alaihi